Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe nje ukuthi uma usuyaqala ungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke uma-ke usamusha-ke kulona-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungalicindezelanga ibhathini usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe ey'vuthayo-ke engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphotheli zona iy'ndaba-ke ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke kushubile-ke akudlalwa-ke laphana-ke amaphoyisa-ke adiniwe-ke laphana ginqathela phansi ngenhlamvu-ke ey'ngenayo zithi amaphoyisa asedubule abulala abalisa ababili ukuthiwa bebehlalise umphakathi lubhojozi, bebehlupha, bebamba inkunzi, bedlwengula, bebulala abantu, bavinjezelwe endlini ebebehlala kuyo. Athe yangena amaphoyisa badubula kuqala, abeseyabuyisela-ke. Bathe mabephuma endlini begijima bebaleka emgwaqweni batholwa yinhlamvu yamaphoyisa indiza emoyeni bashawa bafa bobabili. Batholwe nesibhamu esikhulu i-AK-47. Lesi sigameko senzeke eBurgersfort laphana-ke eLimpopo-ke laphana-ke kuthiwa-ke bebehlupha ngempela-ke labalisa-ke laba-ke. Bathi mebebona amaphoyisa-ke badedela kuqala-ke ngenhlamvu-ke base baphuma-ke babaleka kuthe sebefika emgaqweni-ke kwayilapho-ke khona-ke abathola khona-ke ukushayeka-ke laphana-ke ngoba-ke amaphoyisa impela-ke bedubula-ke impela-ke laphana-ke lapho-ke betholwe khona-ke iy'nhlamvu-ke bashona-ke lapho-ke sebebaleka laphana-ke emgaqweni. Ngicela lapha kuma section futhi uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke ngalolu daba-ke lolu-ke esuwenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke khona uzokwazi-ke uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe engizobe-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli. So njengamanje ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje.